afia hyase de emponu na ye mobile money for vendors for no ye wi omo panenso na no nye din bebre sa enti na omo tam wo mo de pon no na ye 9 nenso omo te so omate so kra na se si ade se ne niema esi kono de anhwa ebebo 5 o'clock na se okoka baby se osika gu phone so nti upe udru baby yi sika be 87 mu ho na wanhwa wo beda kro no so because nipa bonfo bi atuomani asie ye mobile money fo no so eye wasa ehon so akronfo pa wi gedegedegedege wo mutu she eye mobile money vendor shop ho na ye guy na wo hwe ho no so ne omo preso pa na we die ne ebo aye ne se CCTV camera ebo baby na ne ekoso nyina e capture ya na che se wo mo preso no etu a wo mo kita wo di eba beji sika na fi eye guy ne nsem no a etuo no tofom enu nti ahon pepre bae ma mo so dwane ya enigi sem a wo mu ne se eye guy no wo shop ho no ne nkwa nyankopon e de ache no e na kronfo no so wo mo dwane na se siade CCTV no na ye be follow de echi mayen hwe homra ya dru wasa akropon na nansem ho fra se de banyina mobile money vendors o ma no dem se akrofo tete wo mo enti tama na omde pon kra no matis kane sande kane sei 9 p.m. kra paso kwe mu ma be na krofo ata mo na omde ba 8 se som da ba 7 se se ka so ahwe be bo mo a ebo 6 p.m. ya na paso koye mumu unya bi cause akrofo ata omde ya no watoto ne kioso na 5 na se se ade ye bi asi ama am robbers abowra mobile money vendor bi ne shop owo wasakropon na he kade we no CCTV cameras and the boy pa wo me de kro no aha no she helmet here we gina ho ye nto manfo a wo de manfo mo hwe we nya se mobile money fo nko wo bia wo shop bia de hwe wo de hwe TV ni ye pa wo ni fi a wo hwe NGTV a wo de bra Facebook no so NG 102.9 FM na hwe ekwan a akronfo no aha e bia okay mo amoteke mo ntie me describe on chire mo chire to no kra frato to na frato ha no mo to she kra che no so ha hwe wo yes wo mo man boko sa o hwe hwade o fa hu fa wo mo bo kra che no enti mo amunya bia mo nya Facebook ni bi hwa na mo nya TV ni bi hwa no de akwa ne se wo mo koye no ye be koye reporter no so wo mo koye pe wo ti ho ma wo tore ne ma enkwafo di moto ne koye na nyame adumodo wo manim da opa na bag bobo machi no mo duro opa na helmet se na chi wo yi helmet ntotwe ye pe o crash no ne ya agire ne aka na timfom wo mu tim na mene ene wo mo sesa mobile phone a friend say the sika na waje na ye wo mo wo yi we bia ne atwe ye bia ne atwe sika na wo mo sesa nsa no na we so di solid tape wo be chechire na no ana aha hwe wo mo di solid tape ko se na bia wantimi ntem mo bra wurade enti hwe sika no baako elodu wa lodu ebiagu no botom wono wata kunya so ne mobile phone wasesa ba ko so so nyoma no pa wa tia ne na so te sania ebia ayi national security security so na ni adi o wofa won se de wotochi akwa no woko no police na kwachi obi de bia won premier nchi no na police no wa yire no tim na mene wo fom ho ene o masesa ne de o maskata wo nyina the shop wo ba bia wono watie ne swivel chase wo nyina ya miamia so nyeisi wa mo uti so mo kokro no bopa wa ya hwe ko mo de bontu kunsesi a enti sika no bi kra da petepete fo wo no aha na afi yenko enya sem keto o sia de ni kra che na asa ya fo ba no ha wona afro e ba no ha nyame adi ne ho afofie o shop ni wura no no enti wo manko no won ba ne bibia do masesa ko aha ne ti kra yeye enti afi na wo ko bobra ama okope aboafo na enti yenhwe ne yenko ajingwa ba yo yensam training bright ajimfra ono na asem asi wasakropon nyina na CCTV camera ya de mam ho commentary nyina pase mo amu munye bi hwe no mobehunu mobenya mental picture na afi yenuen a kire mu pote se yenya wo mo atwo mo ana enti ajingo akwa bai Papa mejozo manager de mutin hu ni je manye yizo wasade nyeze boy mu menua ene krakra de na abesisisi a je merase sene awudi kan cheche CCTV camera ni mo no menoka say so tema incident no esi ye no abrante no ebo no homoden ekopim wasakropon wasaman feast e wato ementem ho
and as I host him way is here mobile money vendor ono eye na adwuma Roman stores no wa cycle pon where adwuma che honum wa obo no kakra bia wo she inside ono first floor last floor no ho na abranti wa Eric Usana oba cycle pon dia e different boys na dia obi boba money bia no ho anoko na ekoye se o hwe se na oye na adwuma na abranti ba ko ba di kan ba se oba be ye adwuma anaso ba be yisika e wo honum into jina honum na no hwehwe no medical monitor o hwe medical monitor grounds nda dan hu se obia en ne grounds honum enti ba ko wura honum na nche na second one no ewura ho enti ewura ho na ana starting no pia abrantie no enti na kom person kom di solid tape na abrantie ba ko no se helmet ni kita no e de chichire na no enti ba se ba fe de adu na abrantie no se bia o makuna wi enti se ma no kan ni se Munyami na mo first kano munyami na mo first kano ohunu nyansa pa na no kra waka na wo se bright wo se baby no mo ba no ba ko ekuta tuo ene ba ko so ekuta knife na etuo no ese etofom jem ena me trema ba nti di munyami no ena munyami na mo first kano na pete no mo pete na tuo no etofom nti senye emu etuo no antofom de anka brantie no omutumi kunu enti eba sa ho prepare ndum ni se bia nkrofo bete emoma bebe chi wo mu enti eba sa ne skakra na so mu fa no omutumi first kan sa no mu dwane ye enti me ka se sia de tuo de akodi wasakropon government wasakropon police station a police for ko tu na mu so mu ye se hwe mo ye manufacture peste yi bi local one manufacture local one ye bi peste yi bi ana bright asem de kra so on se sia no enipa bebre asua etuo no to enti wona efrito ho sa no ya enkofro so ye lucky papa enke frito na kwa no shofo na no ensa kan ya kobeku om anta wadwa kobeku om ena kagro ne ye de sesi ade mobile money phone onim yesi wo mu jan so na kronfo no fa sika sa na wo mu adwuma ne ye omode no enje omundi se bia wo ne na ye baako ne wo abagi sika na firi unsam enti na ye kunkum mo prebia se wo mu bagi sika na ma owura na ya je omu nkwa firi unsam be sere wa ya nkwa no so ehia sen sika no enti ya na mo agya mu ai ne besi bia ensi ekwe ntwo ni akra